UMLA kasau chelong ubasan borshulai ha ka shitrik unailar 8,000 ulapin chaipat ba ya ka jikan tho ki katto katne ki MLA ha ka ba ya de ber ka discretionary grant ka ba shiphola ka ba boro 100 phongot ki MLA ki yo na ka ba ong ba ha ka life hui tere ukala lingkor 8,000 uladep ban pelat ya ka jing pentre kam ya ka MLA scheme ka ba ars pa san pulang but ulalong ru MLA ubaningkong do ban pelat ya kita ki MLA scheme jong usnam 8,000 pulai hadu arpusaw but hakini ki laisnam lala ban pentre kam hadu shispa nyok lortam bakal adon ka jing gentho na ki kattu kan de ki MLA ki ba hadin bangala penbena ya ka tu ka jing ya ka hok kabak sorkar kala ai seboro nrufung ke MLA march paulak kata ke ke discretionary grant te kelano ke jingkan tho ba balai ba kala kdo be balai ba asun bor ha uya tho khana sarong yang tang ya ta ka paulak te ka de ka habang ya tho ka hok ju pai ba te ngam tip la ka mong ngam sim jono ngam tip ngai ya tho ka hok ba ka paulak te boro nrufung ke MLA ngi yo te ngahi ngasob dengan kena kabaca mendai tengah tak kasih pulang. Laka dei sinayane arnayane sepulak na katsalak na degi kururu kabare jompat bate kan le yu ngang kran ya ka hok te lar kalun ngono ka jipun wit kiwei tengah ngan ongum no. Le sigaru ka jing thut le ka jing penmong ya kiwei bang perbena ta sepulak. Te ngate hang dengan ya thu mbadon ru ki baong ba mo ki MLA ki baong ba bale yu thu khana ta kasih sepulak. Bale pun berapa dia kata ka ars pa san pulak. Te kenapa kita ba bakin syai kalau ba mo kita ni MLA ke bedang le sidang kita kini ski kita benar kata ka ya ka arpa san phola nringan le ngin ya sui pi kan go report jung office secretary jong hang ne kana ka MLA scheme ki yong ka SUWP kamun ni hasor yong ka special urban works program ka baki ai bet arpa san phokror aka ka city jo MLA bon putrekam arpa san phola sorry te ngatanga mong gaja amja ayun roi pai ba ngatanga ong ya kane lanjut ki scheme gede gede nagi department affair kane ke bayo wadu MLA ba jaitu ba chong jing tiaro kada ka order ka lawan jing tia arspa san paulak bamin petrekam nalor kata sapralak kamu lailak ya ka sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pada ka agriculture kemudian architecture scheme kemudian dapat combine lang pralak kineru gidi GMA scheme bayo be apa pitia jing tia kali citi lawan jing tia tapi kam dai tang lailak kade pralak te ars pasan polak la pralak kalau ars pasan po pralak kade ka pisah kade jupai ba yes depan kabala ki ars pasan polak kabak yo be apa jing tia ta kasi tiga lawan bet ben jing tia ngapar ba ngam ya keranda bagi orang ta arpas sekolah ngalapan sai katu ngada pendrekam na rubai Januari kini ginang super benanang mentagi ki ong pat kita ki MLA beli ki atu sarong ta sepulak beli ki mi atu ta arpas sekolah kane kade ba arsin ka bangani atu kade reminder kade ka arpas sekolah temen ta per ngaku apa nong pat latnya kade ka arpas sekolah berpralak arpas pralak te kiap trai sitom bu dengan nuksa jong ya trai sitom pepinio pa digini cis pa nyo kurur bu dengan nuksa jong trai sitom ndai pa pin chu long confine berchu hun dai tai arspa san bola ke bala chu ajing tia jong emeli pai tai prala trai sitom ngi ban yo skini inda pot del hir de ban yo skim kuma yo manga na state government yo skim sok pai ba ku si ka kawa ki skim bo per ka ba kwa yo lut ndai tangane ka kur ka dai cispa nyo kurur Nang nenolay makanang lay dalhi kablang bon. Please come and follow me if you want a developmental scheme. What man nga? Dalhi ko aya ka roy ka pari ki scheme ban penpu penping ha konstitusi ko. Bagin pentrekam yang ada ka arspa san pulang. Tekane kan kumuni ka report kalong ba lesi pehang sangap hang ka report. Mr. Sanbor Sulai is the first MLA to release and handed over the list of SUWP scheme, Special Urban Walk Program, sanctioning MLA scheme 2023-24
and handed over the sanctioning order to Sri Anthony Marwan, Secretary Monitoring Implementation Committee, in a public meeting held on Assam Club Laban on the 21st January 2024 to implement the scheme with the help of its members and community people's participation as per work order enclosed herewith. Mut hang ne kalau kau usai ba, dan keberang pelat yang mentah nga nadu pernah Januari ngade UMLU beningkong do ban pelat ban tip paj ba haka bakala haka ke public meeting lagi meeting paj ba kabla long Assam Club haka lawi foi trik jong Januari jong arah jar ar pusabu sinem benang beningkong tejai beki ong ban ngala pelat ban ngila ai siapa ke komiti kumbagi jule bakin pentrekam da ka bakin ya selok nadu ki dorbar snong kiseng bahalang ki sports club ki society kumbagi le ki school bakum tar terba kin pentrekam ya kena ka scheme na banta ka jingbit jingbiang nadu ki dok kisuk nadu ka snong ka thau nadu ki kena school ki sna puli na ki jing ga kombam umdi ki surok lenti singkin bakum tar ter te ngila de pelat gum tu te kemun ngasu sorong ba ngade UMLU beningkong do kat kumana ke kuat pen pelat ya kaneka arspa san paulak sekipai ba kemun nomor baki don ki UMLU ki baong ba balai por ya thu khana sorong tang ya kata ka si paulak balai mu ya thu ya ka arspa san paulak tengah ngong ba ya kaneka jing ya thu ka ba nomor bela ka ba ko ke reminder ko mo pareng ban programa yang naru pernah Januari kalau kan prabnai mensua lesi ngalade pelat paj ba apa Assam Club Laban kuma meli beningkong don pelat ben berapa baik kan ka arspa san polak te nomor don ki meli pergi bong ba boleh umpul pernah uya thu khana sarong tai tai polak tengah ngong ba kan di remendar ka jing permena ka ba arpat leng ba jung ki ba ya kan ka pisala de pelat te susu kan ga de ki ong ba ki meli skim ka ba ki ai bet hapo ka bor jo meli ben pentrekam berkorkom pentrekam ko jonga kalong da ka ba ki ong ka community people's participation kaba ngin ya slok da punya tre lang batki sinong ki beper ki seng balang beper ki dorbar sinong bakum tar siang ki surok bro ka de sia kata ka spirit de bendon emeli yaki ya ka konsumsi kumta ni song opposition ngam la ban tre ngamlong minister ngam la ban tre ngam song julong minister ngalong MDC tantem ngam julong minister so ngam song opposition abang tre ngajob si job ka chok jing tre ki bitre poj bau i job tengah rong abun julong minister te haba fitre stop pa bau skim ki wan ta ngajob si jam te pinong pementa pemla wara skim wara ayu ngala wara skim pergi bun gila haba fitre stop ki bun gila haba pila wara skim leche de lir pio skim leche ne pio skim pinong ba dona opposition mla ben ra skim mur kanom arais kadong ka personal performance ki that you have to work hard bun ki department iba dan pide ben work hard sinagi DPR request ko ba kung mga try mga tengah ngaru nga ay ganang kunuksa na kabang kerpat lang yuwi emeliru lada gikwa ya ganong ki jing tip kum no ban move scheme kini tay kaying juga pagapli naman ta bro perlu kabeli arso tawan yes log ngani alam ki sidaliru ngan yalam ki yakini ki agency jongi ki baju prepare ka DPR na kaliang jong party BJP jongi ki pele claim da siu siniaro yang para BJP yaki ruan penyarapan penkeren peniu mulai ngak gampe ka kepala penyarap tengah ngong yapi ka kumbong yapi hot ngangami kemat jong ka 19 South Chilong Convention legit yang ada ki pajba jong ka 19 South Chilong Convention kumu member jong ka Meghalaya Legislative Assembly udu khat jong ka Meghalaya Legislative Assembly kamur ka ba ngan yarap tang ibrio jong konvensi hang no buon pun benabar konvensi habuan tang bun ngangade UMLU jong Meghalaya kibala ay ngam juple ceri ngapen yarap be kapan ngim bo perse ka bulu bleu udang bu yang ada hadang sela perse that is spirit nganga kayu nyu arta kunta sachi nyu ngapla in brok ore gari kasi janjara garu wana not east wawan sanga kabangala ngai yeli ilang penyarap that spirit should be there ngala pelong ke jalang mentan bar hadin ba gini kiskim ru kiba don ki balas lang pentrei don ru ki bar pentrei ka bangala ken yakini ki scheme ki ba baro kakwat saka hagi department ba fair ngaso sorong hatang ha konsumsi jonga
kabangan saya tu ya pi nagini di department bar kanong yo habangala ken kulumbaro kamur kini ki skim ki pentrai kam menta hapa konsumsi jonga jong sedem ki banglayo yak jing base pisa nak sorkar kemi central government na Delhi baru nak sorkar jela nak state government aga bang soban ai kuble ya ki central leader jingi nadu Narendra Modi ji ki belai Arab Amit Shah berki kue napo Delhi ki belai jing kersan ban yo ki central scheme ki babun bukan saya ya penbenai piang ni tu baru ya kalian ya ka nak kalian jongka sorkar jela nadu ka MDA 1 hadu mentaka MDA 2 hapo jeng lam jong Konrad Sangma bolong minister Budan Borom nang ta iba prestun tensong deputy chief minister Budan Borom uba siaw bahalang dharu bolong deputy chief minister Budan Borom ki minister berki official jong ki berki engineer ki department paper ki ba yang ka konsumsi ki balai Arab banyo ki scheme ka bolong minta kana ka scheme poro kolong rupees 107 crore 46 lakh 16,843 only ke bamut. She's pak nyau kurur. Sau penriu lak, kat penriu hajar, pras pak sau pulai. Tegamut kade ke kam ram ke jonga ban penbena. Tang ya ka ars pak san pulak, bat kade ka pralak. Ide baru ba da jing kerhu ngasoban ai ngo yu blai. Bolong kerku bangala tray sistem kajing duai ke jongki dapat mi ki ai boarding bangan lej man la ki tingkong jong ka Delhi na ka ne hapo ka tingkong jong chief minister deputy chief minister ki minister ki officer ba fer bangani ot ari nganam ya ki ba da kajing ie ki penyo yang ka de ki scheme baro ka momot lengba jangau meli ka ka scheme ka penyo jimun tuai ki nong chong sinong jong konsensi jonga ka 19 sau chulong ki yo jimun tuai ki nong chong sinong ki baduk basuk bat porok selensar konsumsi jonga kabolong sejisin sispa nyau kurur sau pun riu lak kan riu hajar praspa sau pulai kini gidi kijing kerhu ngasoban aingu ubule buai nga kabur dengan tristom balapan yo ya kani ka mang tengka ka bapun mentuai kinong song sinong